Liboto alikamuthikisia nthini wa nicha ukiutetia ngoko. Muthikisia no inyango ambio. Makusudi. Tia ene ni. Aliote umanondo ame nomwe. No inyango ambio. Hello. Wake wata. Yes, nita wasemi wa mulingeni na nzao ya mitambo ni ambayo nthini wa nicha ukiutetia ngoko. Tuinena nao. Nene tena mundu kuitwa Peter. Peter ni guma ba. Peter ni kuma ngalikosea katangi. Kwa wayu ni bandu beta wa bypass Rwai. Wenga likosea bypass Rwai. Yeah. Lakini umete katangi. Yes. Haya, thina ni mwana mwaito Peter. Sabine diye na twanye mwaka ni wa 2015. Ate mwaka wasu niteliwe tuije neza nina maingili yakwa. Bubu. Itwa dimiwe na kana mwaka wa 2017. Okay. Kaka vezi. Bele go na matena toko twa stove. Mwaka ni wa 2019 etwa atiniwaka mwana kange. Ikuma 2020 maundu mambe yote na hii. Hiyo zaidi ya elevate ndio kuona ndio ukuveni. Ndio ndaja. Mtu akwata mwako. Nuoje ya wai wa chumwa mbe titumwa. Nyana mwanjo titumwa. Nyango tiangwa ba mutenja tindo ndo ati maenda chumwa onde. Ayu mela manje chumwa ni mosie. Chumwa kale mosie. Atwe kalamba ka sake ndame songolie ndi nganyaiba. Na me ayu na niyo mwendi chumwa na kya mwendi nyonde. Nyako nezi. Itwe kadilo mpaka ba sa umwene awe ona mtunya mu ambea wewe ndiye bamu. Nenge na mwene sawa. Uwe zaidi ya uneona atalani la ya kana iti ate ondabia. Ina muambe kala bubu. Ina nenge ndio wa nyanike nenge. Yuwe ndao mana thina ni mwao. Nenda kumana kana ready kutoka kwa hii. Kana nde ready nondo si mundu kwe kalo uwe. Ani ukulia ndwa mobetisi we. Ayenye kona mobetisi. Moya kosa na yani kwa kube. Aye. Ndo wa mweka kabisa. Manye ndio na mweka. Mayasu onde anoendete aenda amana. Mwana onoka mkoni azimu. No imu kuja kana bezwa munya na ngile kwa kwanga mukona. Mwa ikenga nanga ino mwene. Na wa mulache mwekalela ande chao. Itwe twa mula. Ya mula desu awami. Twa we tie midane swinge anda na mi eka kizo kumwike yo bia yoka. Kwa wina nyaka diana mobe tio wagu. Na miaka mbauyu 20. Na kuina yana mwana aya. Ngwete mwaka wa 31. Okay. Na mwatwani tendi 2015. Yeah. Kwa mwatwa itata wikitie 18. Mwatwa yo anu mye school wao. Itikana po. Nda ikapoa kolele pomtu. Okay. Aya kwate yo winde tumusi. Sawa. Okay, kwate ya bubita. Te emo kwa emo. Akenda ke ilaisi ke. Akenda ke ilaisi. Okay. Call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID.
Yes. Hello, Victoria. Sio Victoria, wrong number. Wrong number, Sio Victoria? Wrong number. Uko sure? Niko sure. Sawa. Okay, sawa. Ani. Kwa wetani. Yes, muthikisi atende na kumandithia muka wa Peter. Iwa ko. We. Ka inda matene nye. Ndege utagamba. No vida je wasanga ngo na kwata munene yosu. Ele ko singi. Anyway, modo mesa. Ekatolike engi tumanthe muka wa Peter. Te sawa yu twagone awayu. Mane kwa tenewe. Ainewe. Hello. Victoria. Wage wanesa. Nage wanesa. Okay. Nikukunite. Mbe nikukethie. Na ndizi wakangukulia. Nundu na newa nene umanthe ni Peter. Ko kwa likile thina mo ba waendie wendo chawio. Yuni nenete nao. Unenete na muthana wa Peter wito asami. Kobe ondo. Fayali gathina. Ai ba dilo thina wo. Ni thina mwa mwitu wa mwitu Victoria. No guwa muongo. No guwa muongo ndungi. Na wona wamba okuthi. Nundu embea wenda ukuna nda ulunja nde undu wakwika. Niwo. Nde undu wakwika kabisa. Na woni othio wendo mwa mwitu wa mwitu Victoria mwa. Ine sai kana. Ko woni omuongo ithingithangiwa ngali kana. Aiye. Vayundu yani vaikitumi. Aiye. Nuno dede kitumi. Cha muongo. Na woni Peter atatona ukuitithia akautwa civitali. Ya ono. Mwawe woni ata. Alina ndeno tonge. Nyenye ni ndange kuitwa. Wona wambe ite wa musi. Na yu ina mubango ucio kende. Ito kama nazi. Asi? Na nunena nake. Eva. Ewa kai munenge simu. Peter. Nena na inyasi ana. Hello. Amukiata. Ndio. Amuketo nezela yiku. Yunje nda ukukulia hii. Kwa bangite atende. Sawa ngomane bangu. Ya? Sawa ngomane bangu ana mbele da sawa monde wangu kwa. Ayo ngoni asimu. Ngoni asimu. Ni kwa nini credit ni sawa kwa hiyo kwa nini tayari? Aye, izinto kasho ko kunange mwene wendete hii. Ndio. Ni ndo ndaje. Kwa muite. Kwa muite ata. Ndio. Yo nenge ndio mwanzo kwa kode ni ya? Yo si wangu ni kwa Mungu la ndeni. Okay, Victoria. Kangu kulio kwa ndai yai. Utwaye kwa wiwi hao hiyo unosia. We mindi tamu yu. Mindi tamu. We mindi tamu kana we ungane. Ndio kukulio kwa ndai yai. Mwana andu matwana make musi. Mwana akuithi wendo nike.
Ndiko lea. Utwaye ko ina mino? No. Ni chao kina thina mutwano ni? Marina zuo alona kueleze. Ona nde umuone za ombelezi ambia nde undu wakwika nda kuvitisia. Baindi una kuyo. Nda uvitisia nda ukuna. Na we uendo mana? Mana. Victoria na gumoy. Uwe uendo mana yu? Ayo. Ni chao uvitisia. Nye ni enda omukwate ne muende ona musi wenyu. No mwisongo ne ujimo za mwande. Na kuna onda bio kamwe ngati wangene na nake. Ayi kamwe. Pai kindo. Okay. Nda uvitisia nda ukuna. Kwa mugulio uwe ba yogo kwa ngo ne za mwande ndo yani. Okay. Peter. Yeah. Wa kuna kiveti. Mwenye nyaja na ndia ukete boko ngapu. Na dia ngukenga na ngai ngombe. Okay. Na ni ukulia Victoria hii. Wewe ina miaka ana? 27. Na mwayu twekala kana tukwisie? Tukwisie? Kwa utukwisie? Kia de mwombe siye, nye uno wawe diwe. Kwe iwona mathina, popa yo na kathina? Pai na kathina, honguka kwa alwa ni mwongo nyinge ino ndungu. Na wona ate ukuelewa? Naona ate umbelewa tamu. Wona aithingitha njo mwongo na wina wokana? Aiye, ono uti ondo. Andu majita ukuelewa. Lakini woni ate ukuelewa? Na wamba ukuthi? Na yu mwongo nuli kangite? Kwa uyu no tukwisie mwongo imo bou? Kwa utukwisie nundu mwongo nubo iye? Kia di nubo iye, nede ui nubo. Ndakitali anaku iyara? Ndo ambia nambiye nongo mwa. Kana wikangi wa musi? Ni kangwe. Winywa ndawa kana nuona ndakitali? Niona ndakitali nengi. Okay. Kuyu kwa tabia vita ndeto yaku ya mweso? Hello Peter. Hello. Hello. Ngo kwewa. Nona vi. Ndai. Ndawunda bye. Nina kwije bye titi oke ndwa oka. Ndonda bye. Kwije onjo oke. Yo kweyo. Ukulia kwiki yefya oke. Kie. Ndwe tukenga? Ndigenga na. Nienda Victoria okay. Nite kuyitia mwongosu nuboa. Newe sigile menele nubungu ndibu wangu. Ona kwanye ndio bwangu enundu ninize mwongosu ongelwa ndakitali ula waguona ndakitali wakuyu. Uno wetwa Peter. Ndo leo boa. In fact yona uemeto oboa nundu yikwaza ndakitali na ndakitali. Wangu ndwenda ndakitali ozu. Ndio bulania eli. Nagomezi na. Kwa utumia fea? Mwana Victoria nduka yuendo ingi? Nike yu ondo enda wanoke duni. Mwana akunduka yuendo ingi yuko othi wendo ni mwongo?
ila legi ya dada mundu mwawitha wa yevita ndwae sivitali ni inoneke ni manthike thina ni mwau no thika loba ati yusubia no thika loba muzite yusubia iwo haya saa ndiende Victoria. Okay Victoria Peter yo kuhulia usuni wa mwendwa waku yu na thina ucio wa mongo wa wezi na wezi nya na muitete balandona kiata nya ndanda jamaa na la wethi na mo no we ambiye kuma tena wanje bae na bina wa mwongo wa mau kila anda bitie mau ndavi ka mwongo anojua we tandabika ya mwiso aendete. Okay na ndasi ya wano wala atwe ekangu taje sami mwandavia nye tuyo mwe modelu tena mwekelie na ndauka nanye kilombea angu nasi mwambia sana sina liwinde mwingi ya mbea siana siale na mujati ndauka tienge waende na mwingi ya tikembo no adimusi andu baya no gaji kyogela mwende dem embu embu kokwe sema dewa inyake embu. Okay na hingo kuulia mwana mwaitu wenu mwendete nya madam ne bata nake nya ka kwati kwa ke wenda ani ja no ndo ndo kongwa yana yenda ukwe andu maibwana na withi ao kibeti kio mutuo wacho kingi kio mutuo ngi na tondo kini chako na kiilio ucho etha kiilio utwa nena kito ulatia neokolia idhe ya kibeti chaku eobo nyake timotwae timotwae okay mayevo na waziche kibeti kiida athi nongi kino tialio nge bandu eko gathina kuke ukiweta okay haya ni sawa ni sawa okay sawa ekatu utethie